Bia Kamal ka no online TV channel aner malaka nyam we kiyene diala kone lenka roina gwasame en wala shanga dioka pa bakel ron kina dangro de jandangro de dich ana malaka run wang jawabana kwen gwasame men goro de ander jaling rieg mi chituok rieg mo tuoka kamutka mitikarun jandang diok kana nyam tot mitikarun dangwaro jendan gore baje nung yekaja an jo me jo mashalat toga re wik keso Sudan dere wakanetin ko kien ko dere la ngich ki listen mudong de kevne dialun kontinten wano gwalung no de yana kep ko de yana tit gwa ko loga family ke loga jidwar ke loga jicheng ban shu ka jeleramo man chanong shawun metikarun di jandang jok chaja yen ko shatoj kenyade cha jatuaj udo mote ko run jandang jokorodien en nyade men jatuaj she dabjen dab shegde kawun modadien lo shegadan en chakwen cha jadab nyade nakudo dien metekaje ken kanije kanajen udo me metekarun jandang joko en nyama todomo te kurun waro karodien kurun waro kurun dab kada chala du cha nyama todomo cha ja kapin ka bom mi cha ja kapin ka bomo shi shankel karwada la ja ka be pinishang me che togono cha ja ngaje no la nyam todomo la toje pin chwa ja kep ko chwa ja yen lo te kurun dang badak tibetere ti jen kija kurun dang badak to bete rei den tijen baja kulo luin keja mo kon ka dwer dana chelat dwerin chelat chala do che nyam tot che yar nyam tot te kurun waro wona ari ko mo togare wi ka Western Equatoria ka Maridi County ka jan pai togana take on one which are gore a week so Sudan and what a more chagor article 17 kabongon so Sudan and go chiramadit chabatoch kanyamatot metikarun te kwe kim kwerunka ko nyamatot mkwerun de ke kimuda ka kwa nyu the jenu nyamatot mo chaja yar jaram didamo chala do nene nyamtu karun ka wal badak ka bepin ka ngodan chikani yat pin cha je betuaj kam waje jek a che tuaj ki nyamton mu kuirun ka mongod ba alongo de ka kwa ka chirodu lat ka je ka bom baji yen abetene karun dang badak reiti jien te cha je bulun ka jana na chalet ku do mo mi nyam ton mo te kurun waro jana chalet ka jen go be te kurun dang badek reiti jien baje kulun ala punishment jen chala de no ka pai diok en nyam tormo te kel kana man no kada man kel kana jen wudo mo ne la wudo ndana la showman en poinde en wudo me kwen ne shegamo ko shegamo te ga shodo me dana shegolo dab nyaada me dida te karun wara wona jen la nyam tormo la ja kana en cho shegamo la gan matot la gula kebe pin dung do chi nyam tormo cha ja lara che kana me larman la benijen ke shankelen sheje gabej chi ku ga kwala chi ku tere kana je en shomana mo ko me mi chituong ni siang la tuong ni siang kana toikel en nyam ton te run waro kana wun din te run nyandang diok ka jeno men jak meta woso long jen a showman lo chere ka gwan jen no an gwado mone chu nyam tor mo chu e chu lok ko cha de nyoko mo kap ja pin e jen gudo mone ka bom en showman chale kamis chu nyam ton mo chu jen ko chu jo la nereka
nere ka ke gwan lene ka rawkel ka shwa wudo mo chwa chu lebluk ka changa wal bakal ka jan pai die jame pai die pai wa ron kina dang raw jan dang raw die ka shwa ka mi chwa je dwer ni shunga ka shwa je chu yen chwa chu la re ti jen me sha luk de luk cha je kono jen dwer dana chalat ba yek te ka run dang ba de re ti jen ko che je binyok jenen dwer dana chalat mande kulo ka family jene gore jeno ba gade tiene ba ka tit ko ntam je to gono gade tiene la ka ya kap ko pinye ne tidit kana mane dwer yaragat anyok ne tin konin tidit ano dong bi nyam tod bro force ke je la je wi ja ko jin ba bay yen ka dwer mkan tar kon ngaje go akarun dial na me der wo ko ganga gat nyetin kontin kwi ko quick kan ngu ajan jodanen de yana ling ka kwi ko gan matot che gwano baje kanara madit ka dobrana chalat ke ja na mene dwer madit ajan dan go de nyo ya kel ane biata kamal kwa shir ne ko ken bye bye